Nongeye kuba ikaze tutokuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Tugiye kujya mu gihugu cya Uganda aho noneho amakuru mashya atugezeho muri aka kanya. Ubu umutwe w'iterabwoba wa FDLR, umutwe w'inkora amaraso wa FDLR, ubu ntabwo ukiri ikibazo ku Rwanda gusa nkuko benshi babitekerezaga. Kuri uyu mutwe ukaba wambutse imipaka, utangira gushimuta abaturage ba Uganda, utangira kubaka amafaranga no guteza umutekano muke ku buryo bukabije mu karere ka Kisoro. Ibintu byahinduye isura aho ingabo za Uganda UPDF zahagurukiye iki kibazo, ariko abaturage bo bafite ubwoba bwinshi. Gumana natwe rero muri iyi nkuru gato kugira ngo tuyivugeho kugeza ku isegonda rya nyuma, kuko tugiye kubagezaho ubuhamya bwite bw'abaturage barokotse ibitero byitwaje intwaro bya FDLR. Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Mu myaka myinshi leta y'u Rwanda yakomeje kugaragariza amahanga ko umutwe wa FDLR atari ikibazo kireba u Rwanda rwonyine. Inshuro nyinshi iyi muruza yagiye yirengagizwa, aho ikunze gufatwa nk'ikibazo cya politike gusa cyangwa se ikibazo cyihariye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibitero biheruka kugabwa ku butaka bwa Uganda byerekanye ukuri kudasubirwaho. FDLR ni ikibazo cy'akarere kose. Iyo si umutwe witwaje intwaro usanzwe, ni umutwe wabakiye ku ngengabitekerezo y'abahezanguni bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kubaho kwabo mu mashyamba ya Kongo mu gihe cy'imyaka 30 bakomeza kwisuganya no gukora ibikorwa by'iterabwoba biteye inkeke ku gihugu cyose gihana imbibi n'aka gace katarimo amategeko. Uganda ubu yatangiye kubibona kandi iri kubyishyura ikiguzi kinini binyuze mu baturage bayo batangiye gushimutwa, gukubitwa no kwamburwa ibyabo. Amakuru atugeraho yizewe yemeza ko ingabo za Uganda zizwi nka Uganda People's Defense Forces cyangwa UPDF ndetse n'izindi nzego z'umutekano zatangije ibikorwa byo gukaza irondo ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu karere ka Kisoro. Ibi bije nyuma y'ijwi ry'abaturage batabaza kubera kwiyongera k'umutekano muke n'ibitero byambukiranya imipaka bigabwa n'abakekwaho kuba inyeshyamba za FDLR. Abaturage baturi imipaka cyane cyane mu gace ka Nyabwishenya mu mujyi wa Mupaka n'uwa Nkulingo babayeho mu bwoba bwinshi rero, aho bavuga ko inyeshyamba za FDLR zikunze kwambuka zikinjira ku butaka bwa Uganda gukora ibikorwa byo gushimuta abantu no kubiba. Mu nama y'umutekano yagutse yabereye Kamugemanyi Trading Center mu mudugudu wa Kigezi kwa 28 Mata 2026, abaturage baratoboye baravuga. Uwitwa Rumaziminsi Vena yasobanuye mu magambo ateye agahinda uburyo umuturanyi we Musekura Jack w'imyaka 57 yashimuswe n'izi nyeshyamba mu mpera z'icyumweru gishize. Izi nyeshyamba zabanje gusaba ingwate y'amafaranga ya Uganda angana na miliyoni 5. Nyuma y'imishyikirano bumvikanye 500,000 by'amashiringi ya Uganda. Ariko mbere yuko ayo mafaranga cyangwa ayo mashiringi atangwa, uyu muturage yatoraguwe mu ishyamba hafi mupaka asigaje umwuka muke, no kuvuga ngo ari guhumeka ku kakanyu. Rumaze iminsi yagize ati, mu gihe twari tugiye gutanga ayo mafaranga twahawe telefone ko bamubonye cyangwa twarahamagawe ko bamubonye mu ishyamba. Telefone bakiriye, twagiyeyo tumusanga aboheshejwe imigozi amaguru n'amaboko inyuma. Umunwa we bari bawupfutse bakoresheje ishati ye bwite kugira ngo atavuga, kandi amaguru n'amaboko byari byabyimbye bikabije. Twahise tumujyana mu bitaro igitaraganya. Ibi si ibi gusa, Manirumva Valence umuyobozi w'abacuruzi muri Mupaka Town Council nawe yasobanuye uburyo inyeshyamba zitwaje intwaro zagabye igitero iwe mu gicuku ahagana saa 9 z'ijoro. Uyu mugabo yasobanuye uburyo yarokotse yihishe munsi y'igitanda. Yavuze ko yumvise abantu basunika urugi rwe ku ngufu
yareba mu idirishya akabona n'abagabo bitwaje imbunda. Yahise yihisha munsi y'igitanda cye, yandikira ubutumwa bugufi inzego z'umutekano ndetse ahamagara ubuyobozi bwa polisi y'umupaka. Abarwanyi bumvise arimo ahamagara bariruka, gusa umutekano uhageze basanze inyeshyamba zataye icyuma gishyirwamo amasasu, icyo bita magazine, bari bagitaye aho ngaho. Ntibyarangiriye aho. Uwitwa Uwimana James ufite iduka muri Mupaka Town Council nawe yagabweho igitero mbere yaho ku isaha ya 2 z'ijoro. Izi nyeshyamba zari zashyizeho bariyeri mu nzira. James avuga ko yari avuye gucuruza atwaye moto ye, ageze mu ikorosi agwa kuri abo bantu bitwaje intwaro. Mu kugerageza kubakwepa yagonze 2 muri bo baragwa, ariko umugabo wa gatatu yamukubise imbunda mu maso, hejuru y'ijisho ahita hagira igisebe ndetse biza kumutera inkovu ikomeye cyane. Bahita bamwambura amafaranga ya Uganda angana na 1.5 miliyoni y'amashiringi. Moto ye yo yaje gutoragurwa n'abaturage bukeye bwaho. Undi warokotse ni Mahirwe Guy, umukozi mukuru ushinzwe ubuhinzi mu karere, akaba yarabashije gucika igitero cy'izi nyeshyamba agendeye ku muvuduko mwinshi wa moto ye. Ibitero rero byateje ikibazo gikomeye mu bukungu n'ubukerarugendo, cyane ko Kisoro isanzwe ikura ba mukerarugendo benshi kubera amapariki y'ingagi. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'inaribonye akaba n'umushoramari mu by'ubukerarugendo utuye i Nyarutembe, yatanze impuruza ko uyu mutekano muke uri kwirukana abashyitsi. Yavuze ko abaturage bahisemo kwishyiriraho isaha ntarengwa yo kutagira hanze, cyo bita curfew, self curfew, aho abenshi batongera kugaragara hanze nyuma ya 1:00 z'ijoro. Uyu Bahizi yagize ati umutekano muke uri gushyira ubucuruzi bwacu mu kaga. Twanatangije ishuri ryisumbuye hano, ariko vuba aha abaterankunga bacu bo muri Canada n'Ubushinwa bagombaga kuza bakamara iminsi 5 bahugura abanyeshuri bacu. Bagarukiye mu mujyi wa Kisoro batinya gukomeza kubera aya makuru y'umutekano muke. Umwe mu bajyanama mu murenge wa Nyabwishenya bari hafi yaho bita Pansiano yavuze ko aka gace gasa nk'akibagiranye rwose, asaba leta kubatabara. Ariko se iri hohoterwa rikorwa n'abanyamahanga gusa? Igisubizo ni oya. Umuyobozi w'umujyi wa Mpaka, Meya Ndekezi Emmanuel, yashyize ukuri hanze avuga ko hari abaturage bamwe bazi izo nyeshyamba ndetse n'ibyitso byazo by'imbere mu gihugu, ariko batinya kubivuga. Yatanze urugero rw'umuntu watorotse inyeshyamba witwa Kiwede, ukomeje gukorana n'abaturage bamwe mu kubangamira abandi. Ikindi giteye ubwoba cyane ni ikibazo cya ruswa mu bayobozi b'inzego zibanze. Umuyobozi wa Nkulingo Town Council yashyize mu majwi baciyamani ba RCI abashinja gufata ruswa kugira ngo bemeze ko abaturage ba Kongo bahabwa indangamuntu za Uganda. Ibi bituma bagura ubutaka mu gihugu, bakakira abagenzi babo b'abanyekongo, bagakora ibyaha barangiza bagasubira muri Kongo nta nkomyi. Uyu muyobozi yagize ati leta ikwiye kugabanya ububasha bw'abaciyamani ba RCI bahawe ububasha buruta n'ubwa RC3 kuko nibo bemeza ugomba guhabwa indangamuntu. Leta ibahemba amafaranga 10,000 gusa ku kwezi. Umuntu rero nk'uwo nguwo yabyangate ahawe 500 umukongomani kugira ngo amuheshe indangamuntu. Kugira ngo rero abaturage basubizwemo icyizere, inzego z'umutekano zahagurukiye iki kibazo. Umuyobozi wa batayo ya 35 y'ingabo za Uganda, Lieutenant Colonel Steven Sabiti cyangwa Sabiti,
yasabye abaturage gutuza, abizeza ko ibikorwa byo gukaza umutekano byamaze gutangira. Mu magambo akomeye cyane yagize ati UPDF ntiyigeze ibura abasirikare babiri ba UPDF bafite ubushobozi bwo gusenya inkambi yose y'inyeshyamba. Igihe cyose winjiye mu gihugu cyacu witwaje intwaro ihituba umwanzi wacu, nicyo tugomba kurwanya. Icyo dukeneye kuri mwe ni amakuru acukumbuye kandi yihuse. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Kisoro DPC SP Edatu Cosmas we yagiye kure, asaba abaturage ko bagomba no kugenzura abapolisi ubwabo. Yasabye abaturage gutanga amakuru y'umupolisi uwo ari we wese babonye yibereye mu tubari mu gihe yagakwiye kuba ari ku irondo. Yabwiye abaturage ati aho kubafasha umutekano musanga abapolisi mu tubari basinda umunsi wose. Ndabasabye nimumbonera umupolisi uwo ari we wese muri mupaka ari kunywera mu kabari, mumufate mu mpamagare. Operasiyo zitangira uyu munsi. Mu gusoza inama abaturage bahawe udupapuro tw'ibanga ngo bandikeho amazina y'abantu bose bakeka ko bakorana n'inyeshyamba. Reka dusoze inkuru twibukiranya amateka kuko ibi bintu si byo gufata minenegwe. Uganda ikwiye kumenya ubukana bw'uyu mutwe kuko no mu mwaka w'1999 uyu mutwe umwe w'inyeshyamba za FDLR wagabye igitero kuri ba mucyarugendo muri parike y'igihugu ya Burundi iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Icyo gihe bishe abantu 8 b'inzirakarengane barimo n'abanyamerika 2. Icyo kizi inyeshyamba zasize ubutumwa buburira Amerika n'ibindi bihugu kureka gushyigikira leta y'u Rwanda. Minisiteri y'ubutabera ya Amerika yaje kwita icyo gitero cy'iterabwoba. Icyo gihe isi yasaga ni yumva ubukana bw'iki kibazo, hafatwa ibihano bitandukanye, ariko ko imyaka yagiye ihita igitutu cyaragabanutse cyane. FDLR irarekwa, iriyubaka yitonze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho binavuga ko kugeza n'ubu ihabwa ubufasha n'ingabo za leta ya Kongo imbona nkubone. Urero kwirara no kudaha agaciro iki kibazo bigomba kurangira. Umuryango mpuzamahanga ntushobora gukomeza kwamagana umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe ukinze amaso ku bijyanye n'isoko ya FDLR ya kera kandi ifite ubumara kurusha ayandi. Ari no kuvuga uyu mutwe ukomeye cyane ukorera muri Kongo, aho bakomeza kugenda birengagiza. Kurandura uyu mutwe rero bigomba kugaruka kwisonga mu bikorwa by'umutekano w'akarere. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gushyiraho igitutu ikareka gukorana n'izi nyeshyamba. Inzego z'akarere ndetse na Loni bagomba gufata FDLR nk'ikibazo gihuriho kandi gikomeye. Imyaka 30 irirenze aho izi nyeshyamba zagiye noneho zigira icyizere no gukabya, kandi noneho ikiguzi cy'iki kibazo kikwishyurwa n'abaturage b'inzirakarengane no hakurya y'imipaka y'u Rwanda nko muri Uganda, nabo bakaba batangiye kumvishwa na FDLR. Inshuti bakunzi bacu rero, mwe mubona iki kibazo kizarangira gite? Ese leta ya Uganda izabasha kurandura izi nyeshyamba nk'uko ibyizeza abaturage, cyangwa ibi ni amagambo gusa? Turifuza kumva ibitekerezo byanyu hasi muri comment section down below. Mukomeze bane natwe, ndabakunda cyane, muri abagaciro.